Suar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Rengkat lang bat kepertai berok kawai ka office jong ke District Social Welfare Officer Nongpo haklai tarik unok pra arjar absan kelarake yak International Day of Person with Disabilities. Rengkat ke jingi trailang bat ke Nongpo Area Women Welfare Association. Hagan ni kasngi la sakhilang do MLA jong ke Nongpo constituency ba Meral Bonds im. Ublalong kumukongsan rengkat ke jing donlang jong Deputy Commissioner Kribhoy District wa Village Baranwal ka District Social Welfare Officer kong NF Sun, Manager jong ka District Resource Center on Disability Affairs Ribhoy, uba S Perbot, kikimi kikpa bat Briew dan jing Duna Dkhotmet. Kum ka jing penpu penping ya kani kasngi kerpang, lapen long ru ya jing ko baper bat ka jing ai jing sumari Briew kibdan jing Duna Dkhotmet. Is the society's inability to make it more inclusive that has led to the disability that they are experiencing. So the entire efforts from the government side, from the state administration side, and through the efforts does not feel limited by lack of certain abilities. Simultaneously, sir, the Government of India and Government of Meghalaya has started several programs to help them. Through the intervention of our DSWO, we are trying to make sure that each and everyone who is a person with disability and is entitled for whatever benefits, whether it is pension, whether it is CM care, whether it is scholarship for the PWD students, we will have, and simultaneously unemployment allowance for the PWD youth. We are trying to make sure that each and everyone gets their due benefit. Kong Sun has ensured that everyone has been enrolled. It's just that some of these benefits are taking time to come up, but we can be very sure that none of the PWD will be left out in this. Simultaneously, we'll try and make sure that in whatever government procurement that we are doing, we'll also try and see that how we can take more and more products from those who are PWDs and are still engaged in productive activities. Simultaneously, my request to Council is to ensure that those whose UDIDs are on the verge of expiry, and to make sure that from your office you take the initiative, conduct the assessment camps, and simultaneously make sure that those UDIDs are renewed in time. And simultaneously, recently sir, we had a collaboration with Alimco, wherein we made sure that all the UDIDs, whatever aids and appliances they are eligible for, that they should get their required benefits. Apart from this, my simple message to everyone is that please consider this government and this administration, your local representative as your own. Any help that you need, any assistance that you might require from us, please feel free to reach us. Hadirin yang diteruskan dalam beberapa yengi Briew ublei udah tahu terpang dalam bu udah nunggu jerong udah belumpat dan bosnya dan mereka dan nunggu hamster dan berguna hamster dan wiyong pasti itu dan beli pasti itu dan bosau pasti itu dan bobian di Dkhotmet dan bobian di Dkhotmet. Tidak di bawah beli berduna di bawah, tidak di bawah beli semua bersekolah, tidak di Duna dan tentang di mana duk berhak dan tentang asyik kata tidak boleh ditinggal asyik tidak boleh ditinggal dua puluh kau tidak. Ada juga jom itu start ini pembeli lokal. Jadi yang demi Briew bahwa ini nolak ban mudur lupa dari binong bagi belum kita, bukan. Kayak itu beli juga tahu apa. Aduh barang kaya ini, beli pun dan ini bisa. Ini apa dia ni?
Kejadian bagi dia dengan Briew tolong. Lalu baik di sini kita kejadian demi kata itu. Lalu kita cukup Pak Lokistan. Dalam kita berkomunikasi, apa itu berkomunikasi yang berkurang kita. Ya kabar Iwan Nasla Pertai. Tidak dikemudian, tidak dikemudian. Kalau tak kau ingat semua ban air siap yang di Prancis yang begitu dalam negara Singapura. Wat nom snowrem, wat nom snow yang ada ba, pengas ngap bahar yang disetur deh, ibendilo. Nang bahar yang dikerwat kurang cat ada ibendilo. Apa kan? Bumbu yang beliau jumpi, wan wik mati kalau pok. Bumbu itu perlu terhadap baik bagi jalan itu. Kesorka tidak terdekat. Dari segi program nak perlu kerpang niru ban kenal ban burung yang hiba. Kesorka peden, kesorka jelas. Ini ngerap berher. Ini di nonggelang nagalian dongka di service center. Ibarat lain pencai dengan Facebook alawai. Sudah jemput di bertinggi nanti yang perlu kopor berhenti di berbatai. Scholarship kebijakan toy video aku dan way scheme di dalam untuk dalam ID gram sampai ini sehingga syukur di bawah parti kepala naga social welfare department di supervisor di anggaran di worker di kepada nasional di bawah penduduk di bawah support ban berdiri yang kini para nasional sehingga bagi peta di bawah kredit nak rai dengan mereka platform apa itu platform pakai di sini kan pengusaha itu untuk hadirin untuk tindak pergi hari ini berlet hari ini berkeren kemudian untuk aplikasi untuk begini di jingrat di kepang di pakai sorka kalau